米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。马拉欧丹的盖古巴索奥林诺法罗佐阿米萨格里斯多爱，做一个信心坚定的基督徒。萨利嘎嘎马布隆平安。马拉在吉达阿米拉亚布图苏阿的努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。苏阿萨吉保罗。Sa ikuray sa pa-ijer ako pakanian namo italamaan ijer no tabang o sa katanagtag namo saan ifiso sa kaanam at sapang sa kamutab at dusir。保罗说，最后你们要依靠主的大能力做坚强的人。以弗所书6章10节。萨利嘎嘎奥。Umisafalohay to urip no tamlaw at tapang ji Yes Kristo. Saka, lengan laluma no mikumi ningda, ta pakalayap kita to ijer mapatanagtag ko falujo. Ura saka, o tanagtagay ko pasoolin no falujo mito oray zay kaca umisapuneray ko falujo ningda mitier to tapang。耶稣基督是更新生命的主。唯有在主耶稣的恩典里，我们才会得着力量，坚固我们的信心。因此，信心坚定的基督徒，必定是谦卑地信靠主耶稣基督。米多伦吉达，我们同心祷告。大邦奥，matumesay no masama maanay tati ihay lemak itini ihkar. Ura saka sarujuran aku kufalujo mitier tiswanan. Ta zai ka sawi kufalujo aku makaihir amilias to lalan isu。主啊，世界充满了各种邪恶，所以我要全心全意信靠你，使我不被试探，也不被诱惑，而背离你的道路。Pakani italamaan ang tabang。Ji Yes Kristo mitolon. Amen。Nanay mapalamer no kawas kisu。愿上帝祝福你，平安。